Laikidraba Bungjagin Balte Hakchang Leron Chalu Haiba Yadre, Wathok Amaloiding at Tokhaiba, Jomiki District Siamnaba demand Torokle, Langana Nova District Siambagi Wafam Lautokpaga Luinana, Thanlon Assembly Constituency MLA Bungjagin Balte Missy Asiga Marilanana, National Investigation Agency NIA that Tigat and River Fauba Aroba Matomanga Patokir Haina, Mumanuki Musing of Fondo Cray, Laikidraba Bungjagin Balte, Jomi Furuki Lusing Bani, Kumjali Singani Kulumdo Game Homda, Cookie Joe Amazon Mate Furuki Marakta Kanuk Irang Tolling a Manunda, Mio Krana Infal the Mahapotam Tina Puram Kibani, Todok Atuda, Pibam Luna Sokpatagi Matam Sanga like Anaduna Leraki, Imung Manung Hijabaki Matung in a Baltigi Tawayang the Bahakchang, Dili the Ijol the Puraklaga, February Kunmarita Puna from Lamdam Churchanpur Yona Puraki, Ijol get Langpui Airport to get Churchanpur Faba, like Halambi the Purakibani, Chief Minister Yumnam Chana State Kitakta Ikai Komnaba Utpagi Thoram Pangtonaba Manunki Musinda, Pau Fauraki Adum Oinabuk Baltigi Machanapa, Josepna Hindu Pau Seda Fondo Kibaki Matung Inadi, Tokhaiba District Ama Lautokpaga Luinana, NI Eda Investigation Chatahan by Yauna Tongan by demanding Peter Bafauba, Leron Chanbagi Thoram Pangtokiro Heidi, Thanon SG MLA Asit Laikidabaki Matang Narang, Churchanpur District Total Shutdown Toki. State Lengaki Mike the February Kunito the Kunbari forward state Kitakta, Agua Pondong Nabu from Lauthoki, Jomi Council Chairman, Bumsuan Naukana Fondo Kibaki Matung in Jomi Furuki Akanabami from Pangtok Laga, Matung Tarakpada Lokaka Tapuk Torom Singi Aroba Warep Ama Lauragani Heidi.